kubor nakaslem jong unongsan hima. Martin M. Dango, kum shibenta ka jing pencai pait ba, halor ka khubor ka balami, baula ino ya ka jing long dekot hapo ka seng NPP. Bad habaya keren bad kinong kersan jong menta ka sengi ka lai potri ku benai kela lingkot arajar arpulai. Ula ong ba umpun bor yano, bad ula kintu ya ki pait ba nong kersan, bad ampen yang shu yu kumu nong mi khamat. Henrei ya ka nepat ka syong ha ka rai jong ki pait ba. Bad ula ong ru ba un ha ki pait ba ban perkhan. Yano ka parti ki mon banjit bat un le kat kum ke jingkwa jong ki pait ba. Yano ro. Song api ngare nga kerpat kawha katwala api berkat ban nai pade su yang akum nongli kebat kum kante topi MLA. Number 1. Shushu Dango lapun kesannya ke jingkren de ka baong bahado menta umpat resign na ka seng NPP. Bat day tat hadu bandai yo ya karai ni ki pait ba unsala ban le ya kani ka kam baru la ongru ba ya kani anam la ban rahi shimen bar dara jaba kunu kuma pirai pania ya le piam songa pi hangno pine ngine NPP ne nin le sano ne kada songa pi hangne mene yo I khot kubor ngala la join no mata se nga pat resign na NPP adu matra wa pat resign na NPP hadu banga claim your decision napisia paro ki leader ki nong kersan jonga ngamla bandrai nong habas ngapat ya kasur jong kinong kersan udango kila ong bakat kum gajing sawa jong kasur upat ba ban rung sya kaseng BJP kumta nakaliang jong kurtong unhap ban menjor lang bat upat ba ban penyesok bat ka BJP din ba kinagisngi nakaliang jungi ngila syong ba perkhan para nong kersan Mr. Ham Jong Martin M. Dango din bagadan ka jing bam daya suk nasib pedang hibu jungi bat lese bat ketugat ne ki bam tudang yalam jong NPP na po state de nakaliang jungi kum kinong kersan jungi ni sngoba nakaway kasur nakaway ka jingit pili ni dawa yaw kandidat jungi baun resign no naka parti NPP henrai ada jing sisha ngim partai ro banang ban resign direct matasi inangmut ban ya syang ban ya perkhat swa yang dikenrum kenrap laga kang long ban ya pendet ini pendet ban ya mundur henrai penban nimla ban kalong kebakendet ba menekamian bagi ngimpai perkhat niyo ban pe ya ketika news kabana kaliang jong menurut ilapan benar ba Martin M. Dango kandidat jong ke NPP Ranikor ular resign bat lalik penyesok bat ka BJP tinggi kong ginong kersan jong I dakaway kasur ngimdan syuk dakaway galat nama bat hagi social media ru kila deban dikliar de henry ketika ni na ginong yalam barang ba jong ka NPP party lagi beliau jong UCM bat ki advisor jong UCM menemeniat sitting niat bat menemen step kila fuan cengi bat kila kerpat ru bato ngin ya syong bani penghat bani pendet bat ngin ya map dadadan ke jingduna nakalian jongki beliau jong UCM ki ong ba nipan map bat ngin ya penwandur biang bangin kro yaw sar Martin Dango bandele biang nang NPP henry ni kung pagba habang ila shim ya gani garai kadawi golong ba wat lang impat mut ban pet wat lang impat mut ban pet chano kihi gila de ban badai ni bang ila pet bat wat ya ke parti ka bangi ngin lek ru gila de jet lupa te golong ba lese pagba kat dia yelum lang yim shim pai perkat ini ani
Kibawan hiditan ki presiden, ki secretary, nagaliang jong ki parents body, nagaliang jong ki youth, nagaliang jong ki women. Te baru ki polling station hange nadu border bat oplan layang koilang ba kadien bengle syam gumne mentagasi ida wajur ya kandidat jungi ba mentagasi hi unhak ai ya ka resignation resign no na ka NPP nang bangiru kapor kabalingkot ngiyo ban perkat nang nation mat kumno bangin pentulun namar kat kajing dawa jungi pajba kalong mapilayo sngaw nginam pensyang klikti danggo bat min penyang ya hukum kandidat jungi Kilaan batay ngi kay kadaw bapulong ba ko awanya resign na ka NPP pensign dia ngi kata kadaw hi hajing sisa kadaw hi sisa ngin ang badan kita gidaw ngin badan nama chief minister badan buram ru ya iya ju ya jan bat kandidat jungi tengi kum kinong kersan mi kemen kendrai ba hakini kisi dia kendu hijing apa konsensi ikwa ban ya kendu ya UCM ban sob iki baro nakaliang jong kinong yalam jong chief minister jong ke NPP state habang ilik pen sngow habang alek pen sngow ya kapor ban kendu UCM kam ban show ada piale election piale back rai hini kendu UCM kam hane por himla show te nama UCM hab concentrate ya kam lajang te baro di konsensi ngala ada sagaplut himla syu akan dikepor pada kondu UCM tat dalam dep ke election kat balahi kam kloy namar kepor kam don syu te ban ong exact la shaine mentane la shisngine himla ban ong mentan rai kepor hi kalong bangim don syu kepor bangi kat balahi ni le kat bala ban rung no ya ka bagi la thu ban te ko da ya kajing ha resign mentan te kalong clear la sha but kumapilai mentan upai ba yan kay ka parti uperta de ya ka tuhi ka sur ka upai ba uperta ya ka kerten jo ka tu parti ni hab hiban le shata anu ang ai ka por hi kan sa hiban ba kila dawa bet bangin rung sha ka BJP de ka mota ni rung i menjur lang kata but ni ngai bu kandidat ru haban menjur kata tang kata hi